Tei hagajing sa konspet sarang le dagi paus nem lajan dagi runya paus nem gua hap isepo ketika tanya unong way wat lemani hagari lajong cepo asam mamsnya tu itu ke kelam gong tei waro apo kalabang nang pelut hi te pengam berliang i go chong citai mat iga gajing e ko kro kom yede matai te kwa nadu umsin nadu donut lakam ikan daw lupu wayuluti hap slap kajing yam sin kajing kajut nut jong i kejat penar go chong cha katai ka thau talada matai yete jing cha chitum lana jing yap yong gibru yung e gini snam magini poro dep dasnya sarum mupai akmat punyu akmat yung gini go he woto umbiu ya kun umi ketika jer lana kmat ko em go da chem do yo imat teka dagam te kwa ara pun snyau ne ba de pun snyau hi dewalam yo nu MDC umaya yo i adu ki CM ki staff yo ga district council lewan yu kejat ki cerita ga thau yo i gi lebang na pelut halamarang dosnya lut ki datip lut ki de pun snyau ki teka dagam te kwa uklam jrong na kwa yo snyau da kini ko he ipoi hini yalum yalang hini tang kerpat yauni sar MP yang Raja Sabha wa Syong Bha ya kerchan wa isar ya kelam misait namta yung i hakmat ke be sarkar wa yo wanra byang ye tai thau i cha kini pradok persnam cha gari yung teu nyautrep nyaskum ini por nadu yalam yung ini ko he pembiu len ya gajing ya le gajing ya kun yung ki namta katai ka elaka lana udaloi yung i te sai wi la sar pun kemu khmat yung pi wa i kilabang nang pelut emi leleng do pai kal nang jrong kapiyu he yung i ka elaka nang jrong ka elaka nang pelut ka elaka labang em ubi udaloi sip te hadung tu la sar dewa biar udaloi kam unong so e nyam gorkom ha kate nyam tre to nadu pun hak i cepo kate asam sagate gari nong wai dadu iyo teu nong pai nong yu yung i kamu doloi te hani por bu khmat yung pisar lum em gan jing tho jing tar wi la ukor pat ya pi wo pun imbiang pi la yo teu doloi yung i ge labang nang pelut pengam reliang wo yo i yu teu so kajing ka khu na ge kti ge yung pi na ka te ka putuk ka nam agwa wan li yu pi ya i chini chi thau kini da ka kam ge yung pi man ko sian ne ba pi cerita gitu ke janyong jansem go ya sa pi le man gi go yong go le go so go stem ya sa lang pi ya sa lang pi ida ini ida liwan ni berkat ba demiat na ha chwa wo le pi wan man perkat de kecing tibru tiblai kamu de duai na de usdang yang mani kecing na ulai de kecing tibru tiblai moi ulai de kecing chongchet kumngi na thin po ka thain blok 2 bakhot sin langat nakaliang boy te ngi kerpat ye MDC ben ai ngi galat ban yo wan bu lang ye kami merendong sa i MP badan purom jengi berpen sngau ya kijing e kajungi ka basat hi sa thain blok 2 ru te kumju hi athrai kamdon ka jing pher hakabai de bat ko blok 1 blok 2 bra ar ngi tungkhu ka jing e hakabai senda lang bat kanika karbi anglom te kumbangi yo i bakane ka sarkar ka pamanta kaladon ka jing sim bakan pembait no ya kanika second phase tengidap da ka jing kerman ba hakabai ka sngi ka sarkar hi kan la biang banwan ra ya gite githan gi jengi sapo Riboy district khendiat ke history halor kijing e hakabaya dei bat se thiga than block 2 ia block 2 ya ka e ka bangi dawa hadu mantam ne ka block 2 hi ka de ka baya kham he ka jaka ka block 2 ban ya ka block 1
Handre hadu menta kum kasenjuk kirong ba sinong nak thi ka than ni dawa hadu menta mne tang ya isi kat to kat me jaka ibadai jong karai nong tung kabdang khmi hapo usim khairim ni don gawe garai kapadang hapo khairim sim sip te hadu menta mne sak sarkar jungi ni dawa ya ita ibenta jong karai nong tung ba kan hap phul no biang sesin sepo Riboy district kijing kumba phi kundu sepo blok 1 ngiro sethi kaju kajing kata naliang jong ka KAC karbiang long termus konsil hado menta mene kilum tak sengi yaki marap kum sensar kum kising habang iwan die syakin ge jaka po bhorn bong terter ngisa otak hagigit jong KAC kumjuro nakapor sakapor kumbe phi atun kho blok 1 ni sethiru gidon kisnong kibajia haus nam arajarsan kaladon gajing thang ya kisnong daki karbi na thie thang ya kisnong hopolom dorbar hawa arajarsan hado menta meneru kate kisnong kadang long kisnong kabsulong refuji sai benta ibakham singan dan nakaliang jong kasurkar hoit sathie sablok tu kaladon kajing sim gajongka ban ai yaki lat jingirap ke bafer ngeyo yaki jokat skim ru sathie kathai handre hakapor bangi pentre nakapor sakapor ki asam polis ki cubuan ban pendik ya kajing tre jokat ki jongi hoj ngila yo sikap tu kat neteli ki snong ke beyo ya ka SSA school hapo blok tu sathie ka than jongi po rai nong tung handre hado mata mene kum hasnong klium wang ka bji haw arajar khapra ka asam kalwan ban prano ya ka SSA school ka bangiyo lomba ka nongpo hadu menta mene ngidon tangsang teliki snong ki blayo ita SSA school hathia po rai nongtung ka jungi kabaran po konflik area tang kita ki berang yang hadu menta mene tengi kerman skam kat kini kijing hakmat jungi MP jungi ni pun paulang be in simlang ka jing kit khia na menta ka jungi kumjuru MDC baro ki be don lang bat ni balang ba ka ni kijing pumbe kapa second phase kapa sarkar kan sapembet kanwan ra biang ye gini jaka ki jongi kiba ngilong kitrai snong ngilong kitrai jaka hang thieng ye ki bhoi nong tung ba ki khot ngi hap hapo ke area jong nong tung bat ngi dai kitrai snong nadu kulong kuma handra hang thieng ila song khle ru bon bhabat kini kini pali ki de ki bawan buhai snong na ki we ki ar ki snong kila nang roy balai ki nang roy ki nang man lagasngi ki nang ye bon yeng hak ki ka thain ka jongi namar bakiyo yakabor na po karbiang long termus konsil kum kita ki sarguri kum bura bangsong hakati kathain kiyo yakabor na po ka asam de kata ka nang penlong ingi benlong kirit pat suki posuki namar kata ngia kerpat ru sakasukar nakapor bakan penbet lamno yakati kathain kajaka kajngi hai por wayo here steady. We no professor woman anthropologist uyania hakmat ke Indira wat kibituan ongu ya ke Meghalaya to e kerpang pi ya ke jingyo histit kyongka idaw to wakini gibru e ja kisikentai hakar India waro kawi bun ko e ja chondram dei wa kejuk kurkum e ja i kejuk kurkum penyiar petengi sikentai terus hoi menang iulai si tahu mieto. Hoi nong. Hoi ya keram le umietip. Kardom nong kati yong ikuple. Nong kita po si ulai mite. Tibra ya anghe dia paje. Cik tek le tibra. Plang plek le tibra. Tahun tibra kam te ada dikrek ko mai pniang nong. Terper ko ka pniang per ke jerong ko ngam ke cepo teton itu boji wani nin ne rengkat wo perlok lo ngam man won beroi kar ki bru wada ngam yakin lang sa lang wo yur ai ke jai bru yong i hadu ke blok won le dawan gine ini yo ya kre ya ju jing temu han pe ya jing jaj kenja ke jing her peteng kerti ke dustur kale niam le rukom kini naman ko keju wakini ke bedaman kai kikon gumi syarut te imi kikon ho klem ke be ju ami man yong ju snya be gumte wa im konsulat kikon laga jong ko perthai ju snya
Tengah api le piu emi keju jing temu untuk ada ke cok de ke dat kamong kong pidelia. Untuk ada ku yania ada ku khai de tama de ding. Hendrai di suk di sain ha keju geri emi. Keju ku pisai emi ikli umat ma kan di sekmat chadin emon skui tuan gadur gisne bagi por. Keju ku pisai na. Yala yawani keri gong itu keri yong ke demokrasi ku sencar do pajba yo pajba nak bentau pajba. Tengah senyawan ni jingi cam yung ini untuk upun wani ban upun mi ya ki isu wani ka election henry wani ya ke jagru gong i kitai ki bru gong i kusa ha ke jinge daman kai ke mesi ku ha pa khap hor mun yung i la to simbrai la utde iki hora hauda sa ka mesi ha khap to ru hiare pun chinong i rai ka hab ya lai langi hab ya khun langi tang mo to ru khudi dak jing auri ora henry khud iki di maya opi to ki dok kisnam gungi ukudup iki ulana iki upat iki usli iki memu rai yo put hakawa kam ong pi bon sin ki bru yong i mo hap ki saja chale ben how em chagwi ka thau te pen khia ga i kam ko sarkar te kam te rai ke sarkar wo kam jole wat ke sarkar Assam rai ko wo to kamon uye ha kwa uye rai yo pot yo sam yo em ke jing chong suk chong sai tenga dugni don hi ho de yo oi kini ki memorandum kini to kinong rim ki wa nga le upai ka MP Nathan wa ra a chau chief minister ho khajak e kwa korek ni kong wa to phau chief minister nga wan to dai ji klam wo masten ni tenga wan kini ki kot isla do ra a do ye klam wo chief minister wo kam jo le kad wo ye dum ye manda poi sedel hi kam o ma Henry ni do thu ki lat ki buj wo kamon nei pha ho ye klam man hi ko Assam wo ka mekhalia Henry nga tharaya khaddo la de ye juat ko rai de tai hejrong te upar chang yu tho ki buj ki lat ki luti wo punyo iki wa kamon ki bru yong i kwa gwan chini ka than kyong i em lang chirui tengah ong kenim to ko lai wo yele thamai kenim to ko lai wo yo penchit i kamo ong gitu ko he go klam nero na chua kamo do bo postor he jing duwa nga ong i phi ki bru em chini ka than kyong i la da mayas khet pi ki tai ki bru ko em chitai chakatai kawi ke jella mo ki buru yong i em chu block 1 block 2 bo ha ke jing duai haman ki thlu yung ki thlu sem yong ki wangai ho blau i mus khyat ngam arta tena wa daw yo i we thumui ham him ko bor yong phi mandalai phi nei ni le chnong cha thau yong phi bo ha ke jing duai kat wo ke sarkar dang ye pen khre ki wo yo i te ke jinis nyao tho jing mut wo yo i te ke jing suk ko ki prado ke prasnam ke em ki chirui phi mandalai phi ki thau ki chnong ki thau ke phi duai ke pat ho blai yo phi ye ko bor ko burom yong blai yong lo blai em chirui memo ye o yara phi dugini ki tin no ni flexible Rikasi rijantia ngali ya pa kari barimu baja kita menendai lanam yo isu jingken mau yaki kanom du la kari siapa ingin mi umpali
Yunong pen scam cucu ya ka nong rim ke yong pi unong pen scam cucu ya ka jeng mot jeng perkhat ke yong pi yo pen scam cucu ya ka mantre ke yong pi ya ka hok ke yong pi ke widon hi em kang beruti tok ruti ke jeng teli lang wi kawar to scam ke jeng mot ke jeng perkhat ke yong pi kete to manuwan ki regional committee kamtam ni ke bru sarkar na arlik anek arlik ki jela ke yong i ke asam ke Meghalaya do em ki bru ki wan sop sop che yong yong pi do ong i pi chene lep lai sta Meghalaya lai wi kar bi do yo state ile bo do biang kete biang pendap i pi kete ka jing em kang yong pi ha ka thau yong pi Henry kamu profesor dene profesor Henry Lamin kunmo ke jai bru yong i ke jai bru ke wan waper ke jai bru man kentang to i chim jat chim kuri na kete ke bai ke yong i na ka kenthai ru ko hok ke paten kam te ngong i pi kini to kesien kawan nongtong kesien le kawan ko khaddo kawa i sa ka minsen yong i o perkhat i da benta ka ri go jai bru yo ye i ni ko por da ka linti ko jai linti ko sok da ka jeng tri rang woro sao tho bai ye uang wa te mani tali du kita ni tai labang nang pro pangam raliang yo i kata ka block 1 o i kata ka ye wan ra biang i kata ka reunification transfer ni ka thau Henry lam emi chirup opi i kham tam go em chua chpo Meghalaya man ga wa e ngats kemi to hani ga por do yo ukhat yo so wa thiang uso wa bang